tuna thala kan hmu mek Nupur Sharma hi hmeichhe bright lekha thiam le thusoi thiam tak ni in national TV channel sang sanga BJP ayo in debate le so sang sanga lo in lan to thina sangni sompanga Delhi Assembly election a khan BJP ticket in Arvind Kejriwal halo khing vengat to bok Nupur Sharma hi sangkhajakwa somriat panga a New Delhi apiang ni in Delhi University Nuaya Hindu College atangin BA Economics azir chuaka tin Delhi University Nuaya tang vek hian Bachelor of Law LLB azir zole bok azir lai ani hun lai tang to hian leadership quality nei thatak ni in sangni pariata Delhi University Students Union President Natana Thlan alo ni hial to a Delhi University atanga zir chu nu hian London School of Economics atangin Master of Law LLM azir zole a private law firm a hun engemaw chen na thok to bok chutia private law firm a hun engemaw chen na tho to nu chuan politics khovela lu chila sangni som pakhat chho Central Congress kai shruai UPA an sarkar lai le Anna Hazare le Arvind Kejriwal te hovin anti corruption movement an kalpui mup lai vel khan Nurup Sharma hi Delhi BJP working committee member halo ni thin ti chuan sangni sompanga Delhi Assembly election BJP in chief ministerial candidate atana Kiran Bedi an man tum khan Nupur Sharma hi Kejriwal a khing turin New Delhi constituency an din tir ve thunga ma se vote sing thum sangkhat la in Kejriwal hi phatalo ani tuna thala kan hmu mek hi sangni sompanga in thlandon lai vela Kiran Bedi le Nupur Sharma ten road show an nei lai thalak ani MLA atling zo lo ma se Nupur Sharma hian BJP party adin hmun poimo achel chho zela Delhi BJP spokesperson ni in TV program rang party ayo in ain lan chho ta charchara sangni somni JP Nadda BJP national president naron ni in Nupur Sharma hi national spokesperson na la luta meiche mel thale le khathiam saptong thiam le thusoi thiam takalo ni boka national TV channel sang party ayo in nasale zualin alang chhotana TV program sang lan ba ka hian social media lama po active thin hle an party tana chanul ema wangle Hindu sakhua aru ema wangin TV program sang party dang le sakho dang te tana tongkam ngai thlak nuam lo tak te po lo chak chuak to thin ni in chanchin bumi tam takin an soya tin sangni pahni Gujarat tual chung buaina thalak then khat West Bengal a thil thleng anga post dara wangin sangni sompasari khan Kolkata police in alaka thu buai an lo ziak lut to bok kumin me thla ram chunga Hindu le Muslim te in kara thu in chu le tongkama in beina na satak lo chuaka meni somni paruk zandar ruka Nupur Sharma hi News 24 TV channel programa BJP ayo in natela live debate a tongkam moi lo tak mana wangin TV anchor Mana Gupta an chutiang tongkam mi mal chanchin le sakhopol dangril ruhliam theizong mang to lo tura ril hnu in Nupur hian program laklo la ina top sana News 24 ho TV program buat sai renga atel chunjom to ngai lo tur thu a tweet zui ngal bok chutia du zonga soizo man lo hnu chuan du tok mai lovin chumi zan vek dar saria Republic Bharat TV debate a hain lan chunjom le a chuta po chuan angkhorin a thu soi laklo lai a pot chat le ma se chuti chungpo chuan alatlom mai lova Zandar kwa a Times Now TV live debate a BJP ayo in natel chunjom le heng TV program atel te hi studio pakhata thu khom lovin video conference anga kalpui ani a Nupur Sharma thutna hnung banga BJP chin chiana intar po chiang taka hmu thei ani heng TV debate te hian Muslim lam ayo le pol dang ayo te po telin Muslim le Hindu te inkara social media tongkam deng khong taka in be na le sakho thil fiam thu thona na in man sak le sakho ser le sang in ti borban sak chungchang te soi ani a BJP spokesperson Nupur Sharma hian Muslim pui thiam Muhammad chungchang soina a tongkam moi lo tak mangin deuso le thamlo takin Muhammad chanchin hi a soi tichuan atuk meni somni pasaria fact checking website Alt News Enkol tu te zingami journalist pakhat Muhammad Zuberan Times Now chanela BJP spokesperson Nupur Sharma thu soi then khat chu
social media posin nupur chu sa khodang betu teril ru hliam tura thu soya apua chu chuan ram chung mun sang sanga lung oilo na le buaina tam tak a hring chuak ngal abikin muslim community sang sangin nupur sarma mantura sarkar an phut thu au puin punkhom te an huai hota police station sang sanga nupuri laka hian FIR thelu ani bok hetia ram chung mun sang sanga dodal na au mai ba ka hian muslim ram sang sang abikin gulf country so atangin nupuri thu soi du lo na mai ba ka ngai dam dil tura India an du thu chua anon siam ta sap sapa Kuwait Qatar Iran Saudi Arabia Oman Malaysia Indonesia le ramdang sang sang an vain ram som paruk zetin thu chua an siama mun then khata phei chuan India thil siam chua reng zuar chuak to lo tura malak na le nor na hathleng man hiala tin United Nations Secretary General po in chutianga sa khopui thiam soi chiat na le deu so na tongkam chu tha ti lo thu le adem thu a soi ve bok chutia khovel ram sang sang a thente phei chu India sum don pui ram lian tak tak le India mi tam takin hnan tho na ram ten India dem zonga thu chuan chu tak choi nu le ram then khat phei chuan an rama India palai te kova in soi fia tur le ngai dam dil turan phut tak hial nu chuan India palai ten nupur sarma I thu soi chu India sarkar thu chua ani lo thu le TV program ama mi mal ngai dan soi mai ani thu an soya mi then khatin an party ma an ngai luat na wangin mi pui tam jok te vote hip thei tura tongkam moi lo tak tak an man thin thu le chi le pol sang in kara in huat na an tu thin thu te nupur sarma po chutiang mi te zinga mi chuni a an ngai thu an soi bok me ni somni paruk zan TV debate nupur sarma I thu soi tanzong hian Delhi BJP media cell ho tu pa Navin Kumar Jindal lan Twitter a post alo siam ve boka ma se chutia khovel ram sang sanga tanga nupur sarma I thu soi do dal na le ngai dam dil tura India nor na alo na sat chhota ka chuan Juninga Khan BJP in an Delhi media cell ho tu pa chu an party atanga not chuakin nupur sarma po chu an suspend ve nga la tin chu mai chu du tok lovin party general secretary in press release siamin BJP party in sakho sang te aza vek thu le in angkhat veka en thu a chua ngal bok ani na taka chuan mai ni somni paruk zana nupur sarma I thu soi hi atir phata tangin ram chung mun sang na taka dodal ngal ani a ma se BJP lam hian eng action ma an la lo ramdang sarkar sang in thu chuan ron siam tak sup awanga party atanga suspend chau hian ni a tin suspend ani hnu po hian alaka FIR tam tak a om chungin man emo thu zo fiatana ko emo po a om heklo chuti a hnekin mi tam tak phei chuan an la thlop tlata ama thlop tu tam takin social media a an la au pui bok chuti angani chhomek lai chuan jun ni somni pariat tholeni khan Rajasthan na Udaipur khua a puan thui tu papakhat kan haya la rong taka tha ani a ama thatu muslim mi pahni te hi kor thui tir tur anga adora lutin kan haya hian na lo te ngal mola pakhat zo ka te mek la in pakhat zo kin a mobile phone in video alo record ve thunga chutia kan haya na te mol lai chuan ate mek a chuan kor hnuai tanga chem sei phoin rong takin puan thui kan haya chu atak samun sang avita chu avit lai po chu a thian pa chuan video in alo record zela a hnua social media an post chuaka adar tachiamani hemi te pahni hian kan haya an tha mai ba ka Prime Minister Narendra Modi a han bitum chun zom zel tur thu po video record tin an the dar bok kan haya chung te soidanin nupur sarma I thu soi tanzonga kan haya an Twitter a post asiama wangin an then oma mi then khatin police station a FIR an the luta police in kan haya chu kovin custody ate po anda tin police custody atanga chuan nu po in vona adon zui thu police te hria tir le a chuta police lam hian FIR the lut tu te chu kovin thu an soi fel puya chumi hnuwa kanaya hian dor po a hong chhun zom ngam ve chau ani ma se chuti chungpo chuan ti hian a chunga thil rap thlak tak alo thleng ta thowa rong taka ma thata video the dar tu mi pahni te hi police in an man nga la
an thil tia hian Pakistan le helpol lian te anin rolem ti chui chian ngal me kani bok Udaipura chaulo po hian buaina chuak le tual thana thleng hial te po hriat tura om nuala Hindu le Muslim te inkara thil thalo zo ka thleng chho zelang ti po hlo om tak ani hetiaram chung mun sang buaina achua Hindu le Muslim te inkara chhezual zelang ti hlo thon om tak ani lai hian Udaipura tual thana rap thlak tak a thlen ma chi ani jun ni somni pasari tho tan ni khan Nupur Sharma ithu soi video social media aron post dar tu Alt News fact check website siam tu te jingami Mohammed Zubair chu Delhi police in an mana an man chana hian sangni som pariata Mohammed Zubair Twitter post pakhat laka Twitter account nei tu pakhatin FIR a thelu wang ni in an soi Mohammed Zubair te hian social media thuleng wak chi sang thu dikani em ti chui chiangin thilom zia dik tak an post chuak vele thina chumai ba karam chunga Hindu le Muslim te inkara boruak chia vortuma mi in TV debate le thil dang emo an buat sai thin chu tha ti lo thu a soi chuak fo thin bok hetia sangni som pariat dai to thu post pakhat awanga tuna man na han ni thar thut hi mitam takin an soi selin Delhi police le home ministry thu nei tu te an beizui nga la kan soi fo tong in Delhi police hi Delhi sarkar hnuaya om nilovin Union Home Ministry hnuaya om ani chutianga Nupur Sharma in TV debate a thu sei social media a ron post chhong tu Mohammed Zubair Delhi police in case phua chop angreng tak nia ngai thei chuan lama an man lai hian state sang police station sanga thu buai nei mek Nupur Sharma I ero man na nilova mana hnekin ama hi Delhi police ne na zual kovin mi tu ti hriat lo hne na tanga vo na sang a don thu a thlena tichuan Delhi police hian Nupur Sharma le achung te tan hian security te han pe hialani Uddhav Thackeray Maharashtra Chief Minister ani lai June thalai holvela khan Mumbai police te Delhi azinin Nupur Sharma an hanzonga Delhi police te tanpuina po an deal mase Delhi police lam hian eng information man lo pelova nili lai Delhi an chamnu in Mumbai police te hi beidongin an kir le ni in The Times of India report ta tarlan ani hetiang hi thilom dan ani awangin Union Home Ministry thunei tu telamin Nupur Sharma I man le achunga rorel sak trul an tilo ni in angai theya BJP nan party thupuang tu ani na le party member ani na tanga an suspend po khovel ramdang mit mei an ven wang le an laka an mai phi na mai ni in alang tichuan state sang police in investigation zom tura hriat tir na an pek le an ko Nupur Sharma chu Delhi khopuya khosak phungpa nga in a khosa chhun zom charchara tin ama hi lo subject a master degree lai nei private farm then khatte po lo thok ve shrep to ani awangin dan chungchang hreve takani a state sang police in alaka thu buai an zia lu le mun shanshana investigation neina in lan tura an ko na chu mun khata hloma khai khom tur le a hloma investigation buat sai tir turin Supreme Court ta ngen na athlena mun sang atanga vona adon na sata wanga atan jin chhuat chiama rem lo thu a soibok tichuan chu Nupur Sharma thu thlen chu zirtop ni July ni khat khan Supreme Court ta ngai tua ani a hearing ne na Justice Surya Kanan Nupur Sharma ingen na chuan ti hlotlin sak thei lo thu so in tongkam na takin Nupur Sharma hi khak le ta lawyer in tivesi engma ngai tua chiang lova TV debate na du tongkam deng khong mang mai te chu lawyer ta na thil za thlak takani ati a tin tu na rampuma buaina chi sang in mun chhome ka hian Nupur Sharma chu mimal takamo phurtu ani thu le TV channel kaltlanga ramchung mi puite hne na ngai dam dil ngei tur ani thu Justice Surya Khan hian a hrilbok TV hetiang debate buat sai thin tu te po Justice Surya Khan hian khak le tin engwangin nge hetiang thupui thlang hian in hnial na an buat sai thin ti chhuat tur dang an hrelovem ni ti na zota tin Delhi police te po khakin midang man turin an chuan rang hle si a thu buai sang nei mek Nupur Sharma man tur hian enge an nga engwangin nge an man ngam lo ti in azot bok hei du tok mai lovin Justice Surya Khan hian ruling party mi le sa ni awanga du soi thei emo in ti a
sa khodang le pol dang teril ru hliam thei zonga thu soi chu thil dik ani lo thu a soi boka nupurin vona sang sanga dona wanga ramchung mun sang sanga police investigation neina inlan tura jin kwal chu anun na ta na der thong thei ani thu a ukilin na soi sakpo in Justice Surya Kan hian athu soile atong kamin rampuma chok buai me ka ni a chuti lai chuan engtiang vaka donson le enkol nge a in be sei ti in azot let bok he Supreme Court thu chuak le Justice Tongkam hi Nupur Sharma le ama tantu te chuan an hel hle a Chief Justice of India nena Justice Surya Kan na statement suit le turangen na te po an thelu thialani engtin nge Chief Justice hi ain rol ve ang ti le Nupur Sharma ilaka FIR zialu ho chu engtiangin nge bo zui zel ani ang ti te po kan ngai chang zui zel tura ngai la tunata ne ro chuan heti chin hi ni le ri se ka video te hi min lo like sakin min lo share dar sak ve thin don nia next video en mu le theu tu mi la chumi ma chu mang tha le ri vek phot u le